Ya tu lupa Luis de la Fuente, ubadai manager joka Spain national team. Bakini katto kadetli tim kidon ka chance ban yokur ya ka nam ladu hakan ka World Cup mentaus nam arajar arponreo. Katkum na ka jingkren jong Luis Fuente, ubadai manager joka Spain national team. Kini tim kidon ka jingkermen ban yokur ya ka champion ka ladu hakan ka World Cup arajar arponreo. Haga bakat kum na kejingkren jong Luis Fuente kita gidai ke France, ke Brazil, ke Argentina, ke Portugal, ke Spain, ke England, ke Senegal, bat ke Morocco. Te kendiat tung nepej hek jingleka jong gini tim hak ni kisnem di bala leidno. Ka France klapoi final hak World Cup arajar puar hak bak lalimno hakmat ke Argentina. Nang ta klapoi semifinal haka Euro arajar arpusau. Klara World Cup hosnem arajar katpra klapoi semifinal haka UEFA Nation League arajar pusau. Kumta kadika tim kabaklan haman lagi competition. Nang ta ka Brazil klakur hadu sansin ya kanam ladu haka World Cup. Haka World Cup arajar puar kla limno haka quarter final haka penalty shootout hakmat ke Croatia. Kabala poi quarter final ru haka Copa America arajar pusau. Nang ta ke Argentina kabade ke champion haka World Cup arajar puar. Ka champion haka Copa America arajar pusau. Kumta kadang day ke tim kebaklan hadu mentah. Nang ta ka Portugal kadai ka ladu ka champion haka UEFA Nation League arajar pusau. Klapoi quarter final haka World Cup arajar puar Hendrik limno hakmat ke Morocco. Bar kadai ka tim kebaklan hadu mentah. Nang ta ka Spain kadai ka champion haka European Championship arajar pusau. Klapoi final haka UEFA Nation League. Bar ka Spain haka World Cup arajar puar kala limno nadu ka round 16. Ke England haka World Cup arajar puar klapoi quarter final kala limno hakmat ke France. Bat haka Euro arajar pusau klapoi final Henry kala limno hakmat ke Spain. Kadbah ke Nation League ke England kamsim lekun namar ke hapi lekai haka League B. Nang ta ke Senegal bat ke Morocco. Ka Senegal kadai ka ladu hak Africa Cup of Nation kumbala tip baro padai ka Senegal ka bala job ya ka Morocco hak final. Henry hadin katapat ka Africa Cup of Nation kal ai job no ya ka Morocco. Hadin ka kenram ka jilekai ka final hak ba kala donru ka jing sange sipor hak ba kirang lekai jo ka Senegal kala kentaj pan mi Shamadan. Hadin bahaka last minute layo penalti da ke Morocco. Kumta kini kidegi art lagi tim na Afrika kiba kleinbor. Kumta day hangne ba Luis Fuente manager jung ka Spain wala ong lupa ba kini tim kidon ka chance panjukur champion hagan ka World Cup arajar punru. Kata kemut ka way na pleng jong kini kiba day tim kiba klein hagan ka World Cup mentau snap. Te tongin sepej lah to kene jingkeren jong Luis Fuente kan urlong sisa na pakaway na pedang jong kini tim kan de ke champion hakan ke World Cup mentaus nam arajar punreo. Play